Assalamualaikum, hurmatli musulmon britonlar, hurmatli mekandaşlar, jana ошондой эле YouTube сүйүүчүлөр, базар сүйүүчүлөр тондар 227 миңге сатылыптыр. Чоң багам бирок. Бүгүнкү күнгө 18-январ тондар 2026 жыл. Өзгөн бука базары. Тахаса букаларды жакшы чагылдырып беребиз. Tabii. 220 миң бер деп турган. 4 күрөк дейт. Сода өтө катык болду тондар. Мына жерде букалардын короздорун тизип коюптур да. Машалла. Мына авинукол букалары сатылган окшойт. Сатып байлап коюшкан окшойт. Эми аягы Кудай билет. Бирок мен ошентип эле ойлоп атам да. Сатып байлап коюшат. Букалар азыр бүгүн жамыр жаап, кар жаагангачы кече шулап болгонго анча деле келишпептир, болосо толуп кетет эле. Сизден бака? Канчадан? Ağı 180'e. Мына 180. Ova. Nasıl? 50 bin. 150 mi? Ova. 150 deyт. Жаштары кандай? 2 жаш, 3 жашпы? Полторашка. Полторашкалар. Hiç чоң ба? Ova. Полторашкалар экен. Onlar. Боптур ака, базарыңыз берсин. Sizden bak ha? Kaçın? Bukalar. Kançadan? 50 bin gram var. 250'den mi? 150 bin. 150'den mi? Ama oradan ettik oluruz bu. Necirde kurut sattı attır. Kaç akan aka? Жақсы mı? 135. 135. Kança kıldı pazar? 126. Jaşı? 2 yaş. Çazma 2 yaş var. Жазға 2 жаш болады екен. Болып тұр екен базар өздерсің. Бұқа жақсы екен бұраға. Иншалла. Қанша ақшада алды сака? Қанша берді сака? 104 мың өріп өттім дана. Sen var. Yaş qanday aka? 1,5 yaş, 2 yaş. Жазға 1 yaş mı? Koyun ha? Bultur turp bolgan ha. Жазға 1 yaş boluptu. Çoğun kamırak. Boptur aka bazarınız dersin. Kaç akan aka buqa? Yaxşı mı? 140. Jönti. Yaş qanday? 2 yaş mı? 2 yaş. Yaş 2 yaş deydi. Buqa yaxşı kamırak. İşte cemde koyan okşaysa su cügürdü ha? İşte uyların arasında su cügürdü, cemde koydudur. Kaç, bazar kança kaldı aka? 127 min kılıptır. Жақсы kılıptır ha, puttары hem жақсы kene. Başları yani taza buka baş kende. Жоқ, erkek jigit degen. Boptur aka bazarınızdasin ha? Nau? Bukaların bağları şunday tuğanlar. Siz 20 beribediniz be. Buna bukanı 120 mingge beribeptir akamçı. Buna bukanın arkaları. Çatka ayakları. Bu yerde bukalarda paçka altı yüzü koyuttur o. Kaç akan aka? Жақсы mı? 120'den mi? Bazar kança kıldı? Bazar. Arqıl. Yaşlar 2 yaş. 1,5 yaş. 1,5 yaş. 2 yaşka arqam buqalar ekan, değil mi? Yaxşı buqalar ekan. Bop turab bazarda. Buqa kança ekan, ama yaxşı mı? 115. 115 mi dedi? Şöyle. Bazar kança kaldı aka? 107. 107 mingge beribediniz.
Jaşı 1,5 jaş okşayt ha? 1,5 jaş buqa deydi. Bo'ptur aka, bazaringiz bersin. Jasip aka, qancha buqa? 135 mi? 105. Ha, 105 mi? Qancha qildi bozor? 18. 18 deydi. Yaxshi, 1,5 jaşga nima bo'ladi sizlikda? Bo'ptur aka, bazaringiz bersin. Nima soda oldi o'xshaydi. Soda qiltasizlarmi? Qancha aka, yaxshimi? 89 berdi pazar. 89 berdi, berib aytadi 89 ga. 1,5 jaş, 1 jaş. 1,5 mi? 1,5 jaş kenda. Ay maşallah. 89 ga berib aytdir. Bazaringizni bersin aka. Bazaringizni bersin. Mına kaçak. Buna qancha aka, yaxshimi? Varsan ile 110 ile. 110 lira deydi. Tamam, bayağı avluk nimaga o'xshash? Mickey Mouse ha? Filmde oydu. O ötürüz emez yaxşı. Ama jo'n ekan. Bozor qancha qildi aka? 102'ye alıngan. Ha, 102 aldingizmi? Bozorni do'st aka. 102 mingga olgan ekan akamchi. Sog'lik, yaxshi aka. Qanchadan kam buqalar? 115 dan. Bozor qancha qildi aka? Ekonomi? Ekonomi 215 ming manatdan. Yaxshi bo'libdir biroq. So'ng Jasip aka, pachka buqalaringiz qanchadan? 120 dan kim bor deydi. Bozor qancha qildi aka? 107, 108 dan. O, tegizlami? Tegizlar. 107, 108 dan qildi. Buqalar yaxshi ekan. Bunlar qanchadan ekan aka? 100 mi? 100 dan dedi. Bozor qancha qildi? 86 deydi. Bundan 86 tuttu. Narxini 107 qilibdir. Ekon juun asıraptır da. Nasıl soda oldu aka? 107 berdi. So'rab açatdı onlar. 107'ge berib aytadi. 107 ber deydi. 107 deydi bir yağına. Ne qancha ekan aka? Yaxshimi? Qancha ekan? 105. Bozor qancha qildi? Ben azırak tilap çıktım. Azroqda lab chiqdir akam. Bozorda g'illalak deydi. Qanday aka shu? 205 ming bo'lib turibdi oylik ol deydi. Janaqlarning sheriga o'xshaydi 200 qanchadan olib chiqib ketyaptilar. Ya uch qancha ekan aka? 110 deydi. 130 deb tur buni to'g'anlar. Aka uyalib ketib qoldi. 151 ming bo'lyapti bu qani.